بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا ايغو إلك إيمان پیغمبر معانينا دزلاما دا حضرت ابو بکر، دپیرکا دا دیام خطیجه، دزاروکا دا حضرت علیه و دکولا دا جی زید بن حارثه. از ایرو تخوازم بحث حیاتا زید بن حارث رضی الله عنه بکم. زید بن حارث بدیا خورا دچه سفره بريدا هناك إنسان دكونا بيشيا وادا ودياويت كوجن ومحافظة دوراوات كوجن وزيد جي دقرن تينن بكولتي دفروشن بري عربا زحف باستن لفتكر وقت فرصت لفت ديتن زرر دانا جاني هفدي مالي هفدي اشتا زيد جي مصيبتا كولو هاتا سريوي وهاتا قرتن ويشاخي عمروي 8 صالي بو بجا برازيل ديام خطيجة پنايرك اف زيد بن حارث كري وهاتا مكة وقت هاتا مكة ديام خطيجة شو زيارتيا برازيل خوا برازيل جو متكة جوام هناك كولا كرينا هكا اشترى لازم به ورزي كي هديك مشترى خطيجة ديام خطيجة جيشد ميزينة نافوادا زيد بن حارث لاوكي بعاقل خياتك دبر اف بي ويش خورا دقري بيشتي جو پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم رد زوجه وي هديي پیغمبر متكه دبر خدمتا تبكي تابي زيد بشكل حياته ويدوامتك اما باوي فقيرو محزونه دلبكلا دبي اجبا كا تشبوش كريمن هاو قاسي تكربه شعرا سر كوري خورد بيجي حتى تشعرك خود حالد بيجي دبي بكيت على زيد ولم أدري ما فعل دبي از دقريم لسر كوري خو زيد واز نزانم از چدكم أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل از نزانم أجبا كوريم ساغا از هيفي بكم ويفاقري يان مرندر كتقارشيوي أزويجي نزانم فوالله ما أدري وإني لسائل دبي والله نزانم تشبو لبلي أستركا برسا كوريخوا ناكم أزيد دائما ليقرم أزيد دائما بيدا تشمو أغالك بعد السهل أم غالك الجبل أز نزانم أجبا دشتي كوريمج مدزي يان تيا كوريمج مدزي از نزانم أذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكره إذا غربها أفل دبي وقتي قروج در دكوي در كتنا روجي كوريم تيني بيرامن وقتي روج دچه آواجي ويچاخيجي أو خاطراي قوب كوريم را چه بنا أو تينا بيرامن دائما كوريم البيرامنا سأعمل نصا العيسي في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل دبي أزي دفها بردما دشتي وچيا أزي الكوريخ وقرم دفا ببطلنجي إمز نابطلم حياتي أو تأتي علي منيتي دبي تخوازي برز الحياة بم وتخوازي برز بمرم وفكل امرئ فان دبي هر انسان جي فانيه هر انسان جي وجه دنيا باركه وان غره الامل امل انسانا مراد انسانا وبغرنجي اما ومرنج هر كثير ووري وهر كس ومري لبلي از حياتا خو مرنا خو صندخم ازل كوري خو قرم يا زي كوري خو بينم يا ازي مرم بفي شكل شعرك سر كوري خود بيجي والكوري خود قري نا قري كوري خو نابيني دبيد موسيما حجي دا تابي إنساني مكة چتكرن آف دانا حجاجيا خوارن دانا حجاجيا وبارن درميشت كرن پیغمبر عليه السلام جيد موسيما حجي دا لوتا زيد بن حارث جاريل آويل حجاجيا بقرينا دمك وسا دا
هنا گندی و زید دیتن هفدی ناس کرن مرحبا دانا هفدی پشتی گو حج خلاص بو وانا و گریانا مالی و مزگینی دانا باوی زید گو مزگینا ملتا گو مکوریتا دید نابی گو والله مکوریتا دید كرة المكهل با محمد كرة عبد المطلبة چونكيش برگو باوه پیغمبره ما عبدالله رحمت کربو خلقیت گو محمد عبد المطلب دبي باوه زيد قالك هدية قيمة لي الحيوان أسوار كرنا وراشتي براي خوجي وهاتنا مكه هاتنا مالا پیغمبره ما عليه السلام قلتنا يا محمد هیوی که مشتهایا انشالله ته هیویا ما اینه جی پیغمبره ما گوتیه چیا گوتیه لاوکه ملجم تیا لاوکه ما نکوله خاینتی لیکرنا ام تخوازن تلاوکه ما گریب دیما پیغمبره ما گو ورازه تشتکی جوی قنشتر کم گو چیا گوزه باکم لاوکه و اگر بورا ورش خوب خورا ببن و از هدیاجی ناخوازم و اگر بورا نوی از ویناش شینم اگولتا انصاف کر یعنی لاوکه مش خوی بمروری باکر زید گوت ویناست که گو باویمنا گوت ویناست که گو آمیمنا گو هاتنا پیتا تتخوازه بواره هرا و تخوازه تلوه دبمنا گولا تخوازم جمتم منم باوی گو ویحک گو خلی سر تبه امزدد گرن و افقا ازیت و افقا جفا مکشان تترکامت که و تچه که غریب خورا ترجیحت که گو والله تشتي گو ملباوی دیتیا ملبا کسکی ندیتیا اجا آپی وانا و باوی وانا محزون بون پیغمبری ما میزان گوا محزون بونا دبیب دسته زید گرد و یبرا کعبه و جهر کسی را گوت گو ارتق زید نکوله منا زید کره محمده پشتی وی تاریخ خلقه گو زید بین محمد زیده کره محمد باوی کیف خوش بو آپی کیف خوش بون و وگرهنا ولاتی خواه دکامه زنگلی مسلمانا یعنی زاروکک تیبا پیغمبر ما علیه السلام د تربیاوی د مزن دبی ولو که پیغمبرتی جره نهات یجی تی تربیه پیغمبر ما د مزن دبی دیاوی اشی باوی آپی تی نپی دبی ولا از بورا نای ازیل باوی منم دمکی هوقاسی احلاق پیغمبر هوقاسی تربیه پیغمبر وی زاروکی اتکلمشت که چاوا چه ببره چه به زاروک دائما ترجیح آیلا خو بهترت که پیغمبر ما هوقاسی شفقت لی بو هوقاسی مرحمت لی بو دکا ام خو میزنن ام امت آوینا یعنی تی میزن المالا ما زاروکا مجبر ما باز ده پیرکا مجبر ما باز ده جیرانه مجمدانه الا الله ایگو معلش ویرش جد کنم پری ناد نه ده هر رو ده پیمه ده ده بیاوت دینه خو ناده تی میزن دیندار بتلفونا ما خستم تلفوناوی ناوکن تی میزن دقیقه ده ام ده دروات کن هر کش معاجزه هر کس سبامت کی هر کس ام دچنا جامعه جی الجامعه جی او سوفیش خورا ناقرن یعنی لوی ده جی سبا هفت کن لوی ده جی هفتی عاجزت کن تخوازن او تخوازه تکویور او تخوازه تکویور او تخوازه حالو بکی او تخوازه حالو بکی یعنی ده هر نقطه ده خرج معاجزه حلبو که انسان مسلمان گرک پیغمبر ما علیه السلام جره اورنک به وقتی اگر با مرونشت به خوده و اجور نرابم ات صحبت آوی دبم ات جوات آوی دبم ما احلاق وی مسلمانی چخا خوشه اما نولویا جبرولو گرک مسلمان چه بکن خو بنزت میشی احلاق پیغمبر علیه السلام بکن وکا زید دبیجه باوی خود بیابو نا ازل باوی انسانی منم و از بورا نایم جا پشتی پیغمبر ما علیه السلام به پیغمبر زید بن حارث دیس ایمان پیغمبر متنه و تکوه دعوه اسلام ده به پیغمبر ما علیه السلام را چه طائفه ملت طائفه وقتی بکورات دینه و زید بن حارث خود ده بر پیغمبر ما علیه السلام ببر کورن بکون اما بر پیغمبر نکون هوقاسی لسر پیغمبر عاشق بویا پشتی گوتین مدینه تابی مگوت چه زید کره محمد خود تعالی آیت نازل کر گو ادعوهم لآبائهم گو انسان کی گلبات مزن بوبه گرکت نسبت آوی ببال باوی بکی مثلا ویگا جی بلیمسل اولا راغ جیت دی مثلا یک زارو که مزن دکه
دبێت کوڕێ منی یاد کەچا منی پشتی ئەو کەچک ئەو کوڕک مەزن دبن گۆ پێت حسن گۆ ئەڤ ئینسان نەدێ و باوێوانە بێژە پسیخۆلۆژیاوە خەرات بێ ji ber lo gereka însan nisbetî bal dê bavêwa we bêkirin Xwedê Teala got zarokê xelkê nebe zarokê me na bavêwa kî ye bê bavêwa filan kes e piştî wê tarîxê jê re dîse gotin Zeyd bîn Harîs Îje Pêxemberê me aleyhisselam weke kurê xwe jê hist kir zehf jê dikir di gotineke xwe de Pêxemberê me aleyhisselam dibe we eymullah لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالأميرة قوتيا أصون دخون بخدي زيد بن حارث بوي آمرتي هاتي خلقاندن أو أحلاقي مزناتية تيدا هيا ولقد كان أحب الناس إلي وأزاف حجتكم يعني دناف إنسان دا أن إيغو نزي من إيغو حجتكم جي زيد بن حارثة جولو لقبا زيد بن حارث دانينا زيد الحب أو زيد إيغو بيخمبر زعف حجتكي حتى بيخمبر عليه السلام حج زاروكي ويجي زعف كر أسامة بن زيد كري زيدا بيخمبر عليه السلام زعف حج ويجي تكر جويرة جيغوتنا بحب رسول الله وابن حبه يعني هم بيخمبر ما حج باوي ويتكر وحج قريوي جيتكر ديام عائشة ده حقي حجي كرنا بيخمبر زيدرا دبي بيخمبري ما وقتي قونا مساعد بانا تجاري ديريج إنسان رانا دفكر دبي زي جارك تشبو دور هات ديريه ما خست دبي وقتي بيخمبري ما فهم كر قو زيدا دبي جليوي نازح مساعد جيبون بيخمبري ما خواهويتا ديري وكر وخواهویت استوی زید و روی زید ماچ کر کیفا خواهانی دبی پیغمبر ما علیه السلام ضعف حج زید کر وقت زید دشیان درکه دجی دائما ویتخسته مزن مسلمانا دگو چونکو زید لایق مزناتیه بجا پیغمبر ما علیه السلام پشتی هات مدینه پشتی زمانه کی هناك قاصد خوشيان نبال ديارا وبال ولاتا وجبوغو إنسان أو أمراء مسلمان بنجبو تبليغ إسلامي بقيوا إنسانا بيخمبر عليه السلام حارث بن عمير الأزدي شيان مكتوبك دايدا قوة ببا بال ملكي بصرافا وجبريدا مظنكي غسانية شرحبيل ويقرت و پشتی میزان مکتوب خوند گواه اشتد پیغمبر علیه السلام و دعوتی بال اسلام ودکه دبی او صحابی شهید کریا او قاصد شهید کریا حلبو کی د anlaşma dünyayı da vegaji elçi kes deynake wa çünkü vakti dey bikna wa ew çûn hatin naqabena devleta ve xarabe ama vi insani bebextî kir çû ev elçi kuşt و تک الچی گوهاتی کشتن جی اوا جا دبی پیغمبر علیه السلام گوگره کم حیفای بهلینن دبی اردی که حاضر که 3000 انسان گو قومتان وجی زید بن حارثه گو وقتی گو او شهید بکوه جعفر بن ابي طالبه گو وقتی او جی شهید بکوه و عبدالله بن رواحه به وقتی اوجی شهید بکوه و نج ارا خدا یکی سچمیشکن و اوی مزناتیا وکی جرته گوتن حربا موتا سواشی وانا وقتی تکونا ریدا بیزانس پید حسی اردی که حاضرت کد به 100,000 بو هناك جد بجند بعرب جلف گانه هف 100,000 اردی چه بود 100,000 سایه مسلمان جی 3,000 یه وقتی گو میزاندن اردی که ولو ضعف هات پف شورین گو ام چاوا بکن ام عجبا مکتوبه کش پیغمبر را بشینن ام یخصا ام گریوه کرن ام سواش میش ببن یعنی 3,000 کو 100,000 کو یه دبی سونا مشاورت دا جفرا گوتن گو حیرا ویگا امجبو چل حیاتینا یا امی شهید کفن و یا امی زفر استن يعني مسلمانك غايوي خديا
yani emi çavaj berva kafra bazdın. Berva kafra baz nadın ve ceddibe karardan göme savaşmış bin. De savaşe de komutana xwedda peş Zeyd bin Haris şehit ket. Duvra sancak kete deste Cafer bin Abi Talib ew jî şehit ket. Kurapê pêxemberê me biraya Hazretî Alî duvra Abdullah bin Rewaha raşta sancaqê ew jî şehit ket. Duvra Musulmanat ara xwe de Xalid bin Welîd seçmiş kirin. Duêş xwe piştî wê herbê pêxemberê me got Seyfullaha got şûrê Xwedê جوا توپارلامیش کرد و بوی شکلی او حرب نهجد گو مسلمان yenilmiş ببن مغلوب ببن. Yani savaşa kad İslam'e de zahf önemliya ilk savaşa gobro mara be Bizans'e rahatiye kirin be fılaha rahatiye kirin muta savaşiya. Ve pişti vena go Zeyd bin Haris şehit dikeve Peygamberimiz aleyhisselam diçe malawi diçe ta'ziyawi. Ve vakti god meyzene go qizaka Zeyd çuçuk vakti çap Peygamberimiz ke هستر چاوه دبارن و دگری ولو دنگی خوشی بچکه کی بلند که پیغمبر ما علیه السلام وقتی گریه و دبینه گریه پیغمبر ما جیته ایوی جی بچکه کی زیده دبه ایجا دبه سعد بن عباده گو ما هذا یا رسول الله گو اف چیه پیغمبر خودی و اف گریه تا سر زید یعنی وکا بیانی ما اف اشتهالو اشتندی تنزعف چاوا يعني تسرفي إنسان هاو قاسي دقري بيغمبري مجيرا يا سعد هذا بكاء الحبيب على حبيبي وقاف قريه لسر عاشقايا وأز عاشقي وما أوجي عاشقي مبو يعني وكا أولادي مبو أف قريه من جبلوا ليا اشتا زيد إنسانك هاو قاسي بيغمبري عليه السلام حجت كر دو قرآن دا تک صحابی گو ناوی درباس دبه زید بن حارثه ناوی تنت قرآن دا درباس دبه وکی دی یک صحابی بناوی خوا ناوی قرآن دا درباس نابه دا حرب متعده شهید کتیه و پیغمبر علیه السلام یعنی 8 سالی حتی گو وفات کریه اف زید بن حارث لبا پیغمبر مایا رحمة خدي لبي خدي جي وابخي جنات خدي تعالى مدريتشكا وادا بدي مشاندن اسلافي خجورة دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.